King pamagbalik lang pasibayong Mayor Vilma Caluag iba't King America, bit-bit na imbayong Global Award, King Pamangobyerno, ay may report ng Patricia Mamam. Parangalan niya City of San Fernando Mayor Vilma Caluag bilang Outstanding Transformational Woman Leader ng US-based Gawad America Awards 2025. Pasibayong Mamie Galal, King Siyudad ng San Fernando. Ing Magdilidiling Fernandino at metong karengaduang Kapampangan kinilala ngening banwa. King flag ceremony ngening Lunes, December 1, binida na lang Mayor Caluag reng back-to-back Global Awards. Iti po in second major global recognition a span of just 1 month. Katukining most influential Filipino woman in the world, award Tamong Ikwa in San Francisco last October. Ing parangal makatukiya, King Tinggap Galal bilang most influential Filipina woman in the world ng Foundation for Filipina Women's Network, King San Francisco. Patune ning sisika na reputasyon ng kayang pamangobyerno at panyulog na rin programa para kareng Fernandino. Bista mat may katagon king seremonya king Hollywood, peni muna na nimang Mayor Caluag, ing pamanyindi king 20-foot giant lantern, king Island Pacific Santa Monica, bida ing world-renowned parol ning San Fernando. Personal niya na mga kilala, ing kaparang Kapampangan awardee ay Joaquin Garcia, kayabing delegasyon ning siyudad, king pamanimuna ng Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales at reng miyembro ning konseho. Ing international pang magkilalang iti magsilbiya kanong tagumpe emo para ka Mayor Caluag nune para king mabilog a San Fernando. Meto nga patune ning tapat a serbisyo at pamangobyernong kikilalanan maging kingaliwang bansa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.